Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinday ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2 kan 3. Kanayon kumaan na pakumbaba kayo, naanos kan nasingpet, ipakita yu ti ayat yu babaan iti panagtitinulong yu, aramidan yu ti amin na kabaalan yu, amang taginayon iti panagkaykaysa, nga ited ti espiritu babaan iti talna, amang singgalot kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kan biag. Mabalin ka din ngayala anak iti danom, amparaw anak ko. Diyo ka di makita nga aramidak. Makaininumak nga minan, kadyak mo't kabaalan ti tumakder. Ay nano kaya ti uminom, da kayo ti mangala. Ipaundak pa'y laang mo. Ala, saan ka nga rudan nga agungot Siya kung ti mangala iti inumak adanom. Rumbang lang. Sobra kayo mga min. Amin laki din, ipaarami jo kanyak. Ay, Ayun na yan! Anya nga min tikit kitain nyo aya. Saan kayo matabulag? Man-mano lang arudan tabaso tayo, buongin nyo pa'y lang. Ay, pasensya kan anak ko. Agkakapsutak nga men. Iso ako nak nga iyalaan nak kuma. Apay, iti panagkunayaw, maisubli dahi ta pasensyayo, tinabuong abasaw. Anya ti mapaspasamak nito, inanang? Oh, makitam dahi ta nabuong abaso, siya naya, binuong nilulam dahi ta. Masapul ka ding agungot kayo, nanang? Mabalin mat nga ibagayo iti nasayaan. Basol ko apok. Di munsong batan ti inam. Nagsasawam ka no itay ni nanang. Masurunak ngamin kan kwa na. Man-mano lang arudin ti baso tayo, buungan na pa'y laang. Saan kumamat akasta titratom iti inak? Bakit? Saan mo't akasta titratok kadagiti naganak mo Ay na, nusikala siguro ti adda dito'y balay. Amangan numakapungtot kamat iti kasjeng nga ugali tinam. Uray asideg kan kwa na, ipaaramid na pa'y lakanyak. Ay, mabambanugak mo't sa anak mo't arubot. Gagangay na tabumakit nga roden ni nanang. Naumak nga rudan! Si kamutan ati makamo ang mga sikaso iti inam. Nabannog ako na mga asikaso kan kwa na! Sianaya! Rolando! Sianaya! Apay ka din, nanang. Ayan ni manang mo. Anday Jessilid na. Agmudmudjol. Ibagam, tao may ditoy. Apay ka di. Saan mo asalud-sudan no apay? Ingkakat ayabanan. Ingkan! No adda ipaaramid mo kan kwa na. Siyak pa'y laeng. Ni manang mo ti ayabam. Apay, kabailam adigusan ni lulam. Papaayaban na ka no, nanang. Digusam ni lulam. Da kayo pa'y kumananang. Tabi siyak iti modules ko. Sana bale. Siyakton ti mga sikaso kini Lola kalpasan ti module ko. Mapanak nga rod di tabalay ti kumare. Iso asaan ko ang maasikaso ni Lola yaw. Anya ka di man ti aramidan nyo idjay, nanang. Nay, anya ko matibibiyang mo ay. Uray sa dino ti papanak. Awan bibiyang mo. Tangay nakadigos kayon, Lola. Agpainit kayo pa'y laang di tiruar. Mapan ko laang alaon jay laptop ko. Tadituyak man ruwar nga ag module. Iti kasta, adda kadwayo di tiruar. Agyaman na kapok. Tauray adu ti aramidam kat maasikaso naklata. Wen, Lola, saan mo't amabalin abaybayan kayo latan? Agyaman na iti anos mo kanya kapok. Awan anyaman na, Lola. Urayan naklabiit, Agsubliak mo't la adagos. Ay sige laang apok. Lola, adto'y tinsaganak amiryendayo. Amok ngamin ang mabisin kayo. Ay agyaman na kapok. Awan anyaman na, Lola. Saan ka di nga agmud-module ka mat, apok? Un, Lola. Ngan inlipas kun iso arimwarak.
Tapno adda kadwayo dito'y ruwar. Ay, baragsakan ako na'y apok. Takanayon ko amarik na, ti panangipatagyo kanyak. Sapay la kuma, tao matindog pa'y tibiyag ko. Tapno makadwa kayo pa'y iti mabayag. Una, Lola. Isu nga itapay laeng. Mangan kayon kadagiti nasusustansya amakan. Tapno masuruan na kami pay. Ay, wala pok. Mga anak ka nagiti nasustansya makan. Tapno pumigsak manan. Kat umatindog pa'y tibiyag ko. Adda ka matgayam dito, ading ko. Un manang. Imay kula inikan ni Lola iti merienda na. Kasta kumaakanayon Di mo liplipatan a pameriendaan ni Lola. Tapno saan a mabisinan. Umayak man maki-standby dito'y balayo, Mari Carmen. Adda ka di manin parikot mo, Mari Amparo? Masurunak ngamin amang kita iti daydi abakot. Asino abakot? Asino kumapay ngay? Ti ina ni nanding Ay, kanayon dak ngamin nga ibaon. Sa anak mo't arubot, tapno sa anak mapanog. Gagangay la ata, bakit nga ron mo? Win angam aglablabusan, Mari. Ipaaramid na laamin kanyak. Kasla ak babaw nun balay da. Anya? Katuan mat, kitaam tilangak, ad-addan abu makutak, Mari. Sana bali ata napintas ka na tamat, Mare. Ay! Rabiin, Mari Amparo. Di ka pala ka di agawin? Saan pa'y, Mari? Madamdaman ton. Tapno makaluto da pa'y balay. No agawid ak anasapa, sigurado asyak tumanon ti paglutuan da. Naimas nga min tiluto, Mare. Kasla kayat dalaang mat mapanugak. Saan ko maakas ti panagsasaom? Pamilyam ida. Katrumbang lang at tumulong ka kadakwada. Amok mat day takot, Mare. Isuna laang, takas laglablabos damuteng. Panagkunam na day ta siguro. Agraman dagiti anak ko. Nilula da ka na yun, ti kasangsango da. Padasam ngamin ida akasarsarita Amangan man no kanayon ka ngamin ang makakaungat iji balayo. Isu nga umad adayo ti rignada kan ka. Ay, nana. Ay, nagbanglumot ti luto na amasida. Bakit? Awan ni Nanang. Ni. Si kamat gayam taglutluto, anak ko. Wan tatang. Sa tino ay atayan ni Nanang Mau. Adda rita balay daan ti Carmen, tatang. Una yan. Saan kayo nga agunget, tatang? Bayan yun ni Nanang. Tanoong tanyo. Sumungbat tumanan. Kat ikalintagan na dagiti madi nga aramid na. Sigurado saan tumanan nga agpaabak dayjay, tatang. Ne, sa dino ti papanan nyo, nanding, nakapudlas kayo mat. Domingo ita bakit? Hingga agpulusan. Agdigos ka. Tagkukuyog tayo, mapan makimisa. Masadutak. Awan mo tararamidam dito balaya. No awan aramidak, o di maturugak. Isurot yun ni Nanang. Diyak kayat nga disturbo iti panaginanak. Nasaysaya at matlaeng no makimisa ka, bakit? Ado ti maadal mo ijay. Kan malawlawagan ka. Sana bali tagbasbasa akmat iti Biblia. Kan mamati akmat nga da Diyos. Saan ka di pa nga umanay dayjay? Kanayon mo nga ibaga amamati ka kinapo Diyos. Kan nagbasbasa ka iti Biblia. Ngam di mo mat nga rod may aplikar day ta. Ay na, dinak man sirmunan. Agsaga na kayukit din, numapan kay makimisa. Tano siyak, masadutak, maturugak laeng. Damanang mo ngay, kan lulam rolan daw. At daday Jessilid ni Lola, tatang. Ninanangay. Saan ka di mo't asumurot? Di na kaya ti sumurot ti simbaan. Awan mo ti aramidon na dito'y balay Isumat ti kunakin ko na. Agungat ki din. Kaanong tumat nga agbaliw ni Nanang? Uray dito'y balay. Kanayon na nga ibaga. Akas lababaunan ti pangibilbilangan tayo kan kuana. Ay, pagpaspasinsyaan yon ti inayaw anak ko. Mabambanog laang siguro. So akas jay.
Tultulungan mi mat iti trabaho dito'y balay. Tilaang maibaga kada kayo, anak ko. Saan kayo nga gimula iti sakit tinagam iti inayaw? Adala siguro pagparparikutan na. Ngam, di namot nga rod, ibaga kada tayo. Nalabit akas ta, tatang. Mala, ingka nga rod din ibaga kinimanang mo. Tagrubot tayon. Tapno saan tayo amala daw iti simbaan. Oh, Mari Amparo. Imay ka manan dito'y balay? Ada ka di masapul mo? Ay na mare, awan mat ngamin kasarsaritak ije balay. Napanda na kimisa. Oh, di simurot ka kumamat. Masadutak mare. Ay na Mare, nasaya at matlaang numakimisa ka. Ado ati maadal mo. Sana bali tagbasbasa akmat iti Biblia. Kan may sa mamati akmat nga da Diyos. Saan ka di pa nga umanay dayjay apaka isalakanak mare? Amma Mare, saan nga umdas nga ibagam ang mamati ka iti Diyos? Kan agbasbasa ka iti Biblia. No awan mo't pakakitaan, Mare. Mare, Saan asarita ti pakakitaan, Mare? No dikat aramid. Apay asim morot ka dito'y CR, ading ko. Kunakmat nga umuna kayon amangan. Nakaorderan ni tatang. Awan tiganas ko amangan, manang. Apay ka di. Saan tayo mat ngamin a kompleto? Kanayon lang nga nakastoy. Kasla umad-adayo pa'y ninanang kada tayo. Saan akas ta ti ibagam, ading ko? Pat-pat ganda tayo ni nanang. No ipatpatog na tayo ninanang. Apay nga rod apulos ajak marik na dayta. Kwa, agsiarak laang ading ko. Umunakan. Nay, apay akas na ti panangkitam kanyak, nanang. Mangan tayo dito'y restauran. Ngam awan mo ti asawam. Uwan nga rod, nanang. Di namot nga rod kaya't ti sumurot kada tayo. Anya nga tano. Ibalkutan tayo laangan iti kanan na. Ha? Ay, mabalin mo ta, nanang. Apay kiti na saan nga eh. Katadapay mo't nga rod kwarta. Uray kas jay ni Amparo. Ipakita tayo lata. Ti panagayat. Kan panangipatag tayo kan kuana, anak ko. Ay, maragsa ka na klaunay kada kayo, nanang. Tauray saan anasaya at ipagpakita ti asawak kada kayo. Kat nasaya at kayo latagan kwa na. Gapo taday ti pagayatan ti Diyos. Tao tayo lang agkamkamali. Iso nga agiin nanos tayo, anak ko. Nangan bakit? saan pa eh? Adtoy. In-take out mi dayto amakan para ken ka. Ni nanang tinagpili iti dayta. Ha? Wen, iso tinang ipalagay ngag-take out kami. Para ken ka dayta. Agyaman ak nga rod alakay. Ni nanang ati pagyamanam. Kasla mabainak asumango kin ni nanang. Ah, Ngamin, tunggal adda kasapulan na. Pulos ajak tinultulungan. Nagsimple abanag. Mga lalaang iti danum. Ngam, jak pa'y maikan iti inuman na. unay ka laki din aya bakit? Awan ti rumbe nga pagdanagam. Man nakaawat ken napakumbaba ni nanang. Sapay ko mga rod Sapay ko mata mapakawan nakpay. Saan nakaakagura ni nanang? Di naam mo, tagimulay ti sakit tinagam, iti pada na tao. Agdigos kayon, Lola. Nangidadangag iti danum apagdigos yo. Siya akong timang digos kin ni Lola, manak ko. Sigurado kayo, nanang? Wen, amok abisi ka iti module mo. Iso asya akong timang digos kan ko na. Da kayo nga rodan di makaampong kini Lola, nanang. Sige anak ko, ingkakit ag modulan. Isupay timalpas mo. Nanang, siyak timang digos kada kayo Ay, saan na kun akagura, Amparo? Apay kumakagura kayo ngay nanang. Siyakit di ati dakkel tinagkurangan na kada kayo. Iso akayat ko ti bumawi. Kayat ko nga iparik na, anapatag kayo kanyak.
Ay na, maragsa ka na, Amparo. Nanang, anya tilutun nyo apang rabyan tayo. Sinigang ababoy, anak ko. Tulungan kayo nga rudan nanang. Ay, alaman nga rod, anak ko. Bugam di kamatis dit na. Kalpasan na. Kita no naluton day tain na poy. Sige, nanang. Nanang, itamampay asan kayo anagungat kanyak? Ay na, anak ko. Awan mo ti makagapo tapno agungetak. Kasta kumaakanayon, nanang. Umisum kayo. Tapno ad-adda pumintas kayo. Pinasablugan nakpay ti anak ko. Wen ka di. Manipod ita. Agbali na kon a responsable nga ina. Iso ano masapul yu titulong ko. Saan kayo nga agkad-kad nga umasidag kanyak, wen? Una nang. Katagyaman ak unay kada kayo. Lakay. Dahito ka di ti uniform nga usaram. Wan bakit? Apay ka day? Siya kung timang plancha. Sigurado ka? Un lakay. Ay, un gayam. Nakaidasara kun iti kanam. Kan insaganak matantibalon mo. Ay, maragsa ka nak bakit? Saan ako niya gastos iti ka nagkajeroar? Pasensya kan lakay Amok adakkel tinagkurangak kada kayo a pamilya. Pakawanan na ko man. Napagawan kan, bakit? Ket agyaman nak iti Diyos. Ta sinong bata na dagiti kararag ko. Agyaman akmat lakay. Ikarik. Manipod ita. Agbali na kun a responsable nga anak. Ina, ken asawa. Bakit? Rumbang laeng agtitinulong ken agpipinatag tayo asa nga pamilya. No adaman pagkurkurangan wenno pagkamkamalyan iti tunggal maysa ay ket agiin nanos tayo agpipinakumbaba tayo ken agpipinagawan tayo. Tadayta ti pagayatan ti Dios. Tinapudno a panagayat kan panangipateng ket saan lang nga agpatingga iti sao no di katrumbang a maipakita babaan iti aramid. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jofer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.